prenosina minge Ebu Musa el-Eshari, wallahi zadu nolea tăvăl, ca o Resule alaihi salatu wassalam, jektive kod drumosine. Pa jerandoj napalal prema Medina, tari ta ti pustinja, taro putovanje o Resule alaihi salatu wassalam, a čilo drumal kojeg šatori ca sorogazda sinejeg beduini, manuško ažviniki pustinja. Pa kada dikale o beduini, Peygamberi aleyhisselam, şukarle primingali, ugostingali, le saigia, izmeti kerga, i kalgali se te halem te pijel, neli, hemuklai Peygamberi aleyhisselatu vesselam, kole soroșatori, o Peygamberi aleyhisselam, tot morini pe. Pa Pavlo aleyhisselam odmorisalo, čalilo, fino, kotakati, alo, uštilno hemangla, znači te pođini, tiklo, napalal prema Medina tirani. Aba cuiclo iba catoroșatori iranghea pe acale beduinese va cherghalese idha ji'tel medinete fetina keda kavea ni Medina keda drumo no dorineli ka fırdeltu Iran mande ava mande kerma ziyareti. Znači mangelo Resul aleyhisselam te odužini pelese kodoa gostomprimstvo ko aleso beduini dingja. Papalo su nakina neko bordire che tu che o beduini acava susține leste coșatore Rasul aleyhisselam che resela acava beduini ani Medina. Hem godi del pe co Rasul aleyhisselam că eva cherghalese idha ji'tel medinete fetina ket kale ani Medina che dau drumul noduri kalem tut ava mande. Pa irini acava beduini hem avela co Rasuli aleyhissalatu wassalam. Pa orăsasam că dicale istole fino primingale, fino docecuiale, pa i calgale se te hal, i calgale se te piel, că gale mo Resul aleyhissalatu wassalam, sa igia mangindoi nese tirini, kodoa kerdo șucar so ovule, că daleste sine kergea. Apalo so Resul aleyhisselam, znači fino docecuiale, că gale sa igia, deale dale te piel, iranghea peleste ma kergale se el nihajetek. Irinile se vakerle se el nihajetek. Vaker mange tiri potreba. Ili rode manda nešto. Mange ali nešto manda. Zamislim subhanallah kana mehem tu ili bilo koja menda te ova ki situacija kakva beduini subhanallah. Arake u angalo Peygamber aleyhisselam i onda resa sam vakiri tu ke rod manda nešto. Sobi perotu che chi godite mange kataro Resuli aleyhissalatu wassalam. Znači, Irine o lăsa sam cu cele beduine rod manda, mang manda, i situri da ik potreba. Pa Irini o beduini. Hem la cherie Peygamberes aleyhisselam uridu da beten erkebuha. Mangala je jahalica te šajova te vozinav, to jest mangala je prevozno sredstvo kod ova vreme, jahalica predstavili prevozno sredstvo. Ma mangala je deva, ne bila te jašinav ili te vozinav. Orza selam, ko akava nesoro rodi basom rodija, iznenadinga pe subhanallah. Pa irino Resul aleyhisselam ashabinge buna ara kene se ka deva hem den, amili sakali. Pa do Resul aleyhisselam duito dron cu cele Sa'alni shay'an rod manda nešto, mang manda nešto. Pa Irina kva, znači Resul mangela leste te vazdel jek bari ambicija, to jest jek bari žela, jek baro cili. No međutim beduini si ki pustinja, durtari civilizacija. Prvo buti so rodla jahalica. Resul sam duito drum pučele, sa'alni shay'an rod manda, mang manda diso. Irina o beduine makeri uridu kelben jahrusu ganemi. Mangala džukel koja ka pazini miro stado. Subhanallah. Resul sallam dikela kileste te vazela ik bari ambicija, te mangela nešto so vredini, nešto so i čači pase vredno, jer na ine stalno dva uvek nekoj ki prilika te vakere su Resul sallam rodcu mangela pa te. Ali nas sabe rodena dovata u Resul sam subhanallah. A kamo li te vakerle se neko te pravele se udara i šukari pasare, te bil mang su mange. So la jangle ka je dova i Peygambere siri ko Allah i tani kabuli.
Na não bimi. Exames no beduíno do trom pucelo pegameri só mangueia, mas não mangava juquel com a capazini mirostado. Pairino Rasul Salam, aquele ashabenge, rodem hemanen le sodua sumango. Papalo sua ashabi arakle angele sodua mdingele, o Rasul alayhi salatu wassalam, oleo trito drom capucel, sa'alni shay'an. Rod manda disso. Irino beduinem kawakiri, uridu khadimatan tahdimu ahli. Mangava excluștinha cu a querer izmeti mire familia, mire kerupnen. Irino Rasul Salam akiri ara kene se kasluștinha emdenli. Apalo akawa, o Rasul alayhi salam irini pelesem direct no akiri, pazarem sinetu ke paro, teoresar sosine purani taro benu Israel katore Musa solo narodu. Sinetu ke li paro, au ashabi acolo sinote prisutna čudisalile. Kada Rasul alayhi salam pomija e kapuranja, kataro benu Israel taro narode Musa alayhi salam. So solađi tegani našundjela ke prvo droma ka našunena, pa irangete pučen ja Resulallah, koji od ja purani so pominjala taro benu Israel taro narode Musa alayhi salam. Irino Rasul alayhi salam hla kada Musa manglate mu kevo Egipat, pa vilegile este o čoveka taro Israel, hema kedje o Musa, o Yusuf alayhi salam, o čavoka taro Jakub alayhi salam, amen darle la zoralo obećanje din dolafi, kad amen naka muga kavatan, sađi kot amen carlena lao teka i kađate živina. La sađi kotena la le sorotelo amen car, em te premestina u durika amen kao ova, audiaita ni sveto mbareko puf ešam. Irino Musa em akeri dobro benala. Kaitano kaburilo mezari katoro Yusuf alayhi salam. Iranena kanao benu Israel, o chave katoro Israel. Emla menna jana kaitano lesoro limori lesoro mezari lo kaburi. Ama kuma isi purani samo itani o jedino koja janel kataramaro narodu kai garabjola o kaburi kataro Yusuf alayhi salam. Pa irino Musa hemhua abenla ilivikinem la karine kavel. Pa ke dao lange, o Musa alayhi salam ke djala ke o manušnije, vakera menge kaitano kaburi o mezari o limoni kataro Yusuf alayhi salam. Pirina kya juli hemwa kere peygamberesa, o isine purani. Hemwa o peygamber. Hemwa mena kawa kerav ke kaitano kaburi kataro Yusufi, sajina dea maudoa some mangala. Ili sađi ko te nadema od vas omero da. Pa irina kanao Musa alayhi salam pučeva a sojo do vas o tu mangili rode. Irino em kavakeri lese uridu murafaqateke fil dženne. Mangava te ovav ko dženeti tu jak isto deređa. A na ne pobari deređa kataro deređe ankola kao eno pegamberija alayhi salam saurenge. Spama dikene e ambiția e jela o țili catarakia juli, hem dikene ambiția e jela o țili catarqua beduini. Doi bare razlike subhanallah. Ama e Musa se akva dicilo but. Bașiectic no haberi sam ci rodela but. Quando aquela minha kaitano kaburi cataro Yusufi, amen, znači zauzat mulina lahetove mamca, znači ko genetik isto deređa. Te koliko geneti ne bi. Ama tega ne o Allah azza wa jalla objavine Musa sempuna e'atiha su'leha. E'atiha su'leha. O Musa, dela od ova sorodo. Ili vakerla ke kai silo od ova sumango. So desini pedale irino Musa alayhi salam hem obavestilno. Hna tiro gospodari, bičali haberi, ka isi tuto doa sorodea, isi tuto doa sumangea, dela petuke odoa. Pa oi tega ni rangea, hema kergea dingea haberi, kaitano kaburi kataro Yusuf alayhi salam. So sikavi amen o Resuli alayhi salatu wassalam akale. Sikavi amen amare ambiție, amare jele,
amaro cil, na te oven tikne sitna, nego te oven večna hembare ogromna. Dvajtano bivalentu velik motivacija baš i svako je insani muslimani. Sve jedni. Da li kerala pelafi kataro ibadeti, kova kera Allah se, kataro zikr, rodi ba džandi pa je njavera buča, ili pa kerala pelafi taro dunjalučka buča, sad su si omanuš tiđara, trgovina, te doresel je određeno količina taro mali, ko sad, o insani valani to vele bari ambicija, baro cili, hem bari žena. U manuš znači ko piro život obhalalen, mora to vel optimistično, mora to vele se optimistično. Jek buti, te no vele se problemi, nego te smatrino doa sar izazovi. Aba amende avdije, saj problemi. Manuš kada doa problemi, kad ci vele ko tam sar izazov, te se učini pelea, te borini pe, wallahi kuspin. Ali kada smatrene sar problemi, kad te lari pušerojem na kamrdini. Ajtamo, znači, pazeno Rasul salam, kada Allah fi kerela taro dženneti, na vakere o Rasuli, na dela nasihate, nasikali, moline ne Allahe, te čivel tumen ko dženneti, nego vačilja gehare. Šunem šukar su vakere o Rasul salam. Ida sa'eltumullahe fes'eluhu firdeus. A kada je Allahe ka molinen, ili kada olestar karoden, molinenle, rodenle star so o dženneti subhanallah, kova firdeusi. So doa firdeusi, fa innehu wasatul dženne. A ovtano najšužodeo kataro dženneti. Wa a'lal dženne. Hem ovtano najučotan ko dženneti. Hem ovtano tan ko tare džennete serelenja na telehulen. Znači, sad sam si kalja menco. Ko život to vela men bari ambicija, baro cilj, hem bari žena. Ana nešto tikno. Ne bi malane o manušte zadovoljini pe odolea su i tamo na tele tikno, sitno, makar odova to šuka. Subhanallah. Neka tiri žena o cilj oven bare ogromna. Su se klava kera. Su se avdio manuša. Ket kerela pelafi, kad krela pelafi taro ahireti, taro dženneti, neli, tega nju manuša sarva kerena. Wallah, te delma, wallah, već opragote na kala. Abeđa nekaj, oko tek udara ki strana te wallah. Zadovoljno je tano dolje, kad krela pelafi taro ahireti. No, međutim, kada je tano dunjaluku u pitanju, onda o cilji, ambicija, žela vesiri tani, budbari. Primjer radi, na mangea te auzine Peugeot, Citroeni, nego mangea S400, Ceralafi. Znači na mangea, tiri ambicija je želja o cilj, kad krela pelafi katero dunjaluku i tani bari, mangea BMW, Mercedesa na Citroeni, ama kad krela pelafi taro dženeti tu se miskini. Demek već te delo Allah oprago te na kako te ko kraj udare soro te ovaj. Vari, subhanallah, vajtano ne sad, da džanao saru manuša, razuminena kalabuća. Pa prečitani tiri ambice me želja to pobari kad krela pelafi taro nešto so i večno, nego so i tamo ne sa ovo vreme hem jegdive kanakija. Ne se prala musliman di karja kalabuća, mangea tu spine, neko vel tu bari ambicija, cilj, želja ko životu. So se pena ako mangea tu spine. So manuš pese kada kadel baro učo ogromno cilj, ambicija, želja, ovka cerel buti palodova. Pa makar em te na reslanđio te kaj valani te ave, kao ove koje kvašo drumu. Ama te hine tut, tikni ambicija, tikni želja, šani na kapođine. Se kad ih opet tu ke bud paše. Sad, na primjer, manuš pese dela ciljine soro, deci kine opet kakana je krilo S400 Mercedes ili Mercedes Maybach. Sad već vi kini pe. Ama aleso insani mora țara te stegini pitićma. Eu i sile cili. Eu trudini pe talo džicodo. Pa hema ako šaj na resla džico Maybach, šaj kaleu S-clasa 350 ili na general. Nide ko je kvaško vel. Ama te čapeske cili nešto bud paše,
Ona tam na kamrdina. Vezi prava musliman. Komangia tu spineki dunjan ko ahireti, neka ti rod cilj, ti ri ambicija, pogotovo baš u ahireti. Ovel uče, bare, ogromna, a natikne sitna. Natikne sitna. Kad molim Allah, molim baš o dženneti firdevsi. Anako prago teore. Kad krala pelafita Allah, bare ambicije, žele, cilja, naština ka paleva kera, angune generacije te napomina. Bakva drumka pomina, subhanallah, angune generacije primjeri, ama zamisljen hemo maksimija. Kad krala pelafita u baro cilj, ambicija, žela, na i ne odova samo slučaj baš o ashabija, o amalaje pejgamberesere kovalea živinge. Hajdete di kada maksimija sar ola razmislinge. Penjardi slučka koja desini petarektikno je vladi Rebija el-Eslemi. Amino lepo mingjam. Leo dad dingja koji izmetje pejgambere alihi selam. Hemo vnese kudara si ne stalno bežela, hema džikeri prilika keda je pejgambere a isam te pomožin. Anele se sinet pani, pa čorele se pani, tele abdesti. Na hinele po butaro dežbeš. Na sinele po butaro dežbeš. Je gdje Rasul salam u bratini pelese, tikno maksimi. O, penela Rebija, izitu li da je potreba, mangeali nešto, vaker. O Rebija, mukla biro šeron, penjale se, ja Rasulallah, de mahari vreme te misli nama. Subhanallah. Zamislen slučaj, kao ti sutnovati, a ovo dadan pućao pečao, mućao, izitu li da je žena, vačere tatase. O, bum, odmah, nakap džikeri. Tato mangava PlayStation 5-ka. Ili nađao mangava iPhone-a pa u nosu i krilo. A dikeno do ovo maksimija čaklenge reangune generacije savesine. Pa na ne bez vezu Allah i kaj vakelengi kaj sen najšuži generacije. Pa džio maksimija, subhanallah. Ma ja Rasulallah, dema vakti harite misli nam. Na krane sa ovo vreme, orsa sam reselli. O, penova Rebija, mislim jantuli džaneali i sumangija, i rilne se o Rebija, ma ja Rasulallah, mangala te ovaf tuja ko dženeti, subhanallah. Tikno je vladi maksimi sile bari ambicija, baro cilj, bari žela. Vladi taro dežbe, subhanallah. Zamisljen tu mi odova. A sve onda tek u kolenca kulajtane posvesna, pobare, pozrela. Pa je tamo primjeri samo jek din do pralalen. Penjardo amen pomjamina kva je gromakja slučaj, onda Rasul salam vakerle se pomožin ma kod Rebija, ako manglam to je mancar kod dženeti, trudin tu so pobuter seđde, to je so pobut tvojim neko namazite na kaveneli. I pralane na kvaj tamo je samo posticaj, motivacija ima mušesek u životu. Kad nešto mangela, kad nešto rodela, ociljile su re ambicija i žela to uče, a na nikako tele. Bare, a na tikne. Ogromna, a na sitna. Jedino ja šaju insani nešto ko po životu tečerel, em tu spinineli. Allah je ko kram na to prostina nijem tu nengem, Allah je zaođete do svako je hajr.